Mbanje kugusuhuza no kuguha ikaze wahisemo gutega amatwi K7 Box, channel y'Abanyarwanda muri rusange igutegurira ndetse ikakugezaho ibiganiro by'ubwenge gusa umunsi ku munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu by'ingenzi ku bijyanye na Koreya y'Amajyaruguru. Iki gihugu cya Koreya y'Amajyaruguru ni igihugu gikunze gushyirwa mu majwi y'ibihugu bigenzi byacyo ko ari igihugu kitumvikana, byaba mu buryo bw'imiyoborere y'abaturage, uburyo kibayeho, amategeko, ibihano n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu munsi nakuzaniye bimwe mu bintu by'ingenzi ku bijyanye na Koreya y'Amajyaruguru. Turabirebera hamwe twifashishije ingingo zisaga 7 z'ingenzi ku byerekeranye n'ibi bintu. Ingingo ya mbere turi buze kurebera hamwe ni mu bijyanye n'ubutegetsi bwihariye, ubukungu butajegajega, amategeko agoye, Koreya ya ruguru na Koreya y'epfo, imyemerere, abaturage bafite uburyo butandukanye bwo kubaho, uburyo bwo kuburira abanyamakuru. Ndagushimiye ndetse muhaye ikaze. Reka tubyinjiremo neza. Dutangiye ku butegetsi bwihariye, Koreya ya ruguru iyoborwa na Kim Jong-un, akaba ari we muyobozi w'ikirenga w'iki gihugu cya Koreya y'Amajyaruguru, w'umuryango w'abayobozi bakuru b'icyo gihugu. Ubuyobozi bw'icyo gihugu bwiganjemo imiryango y'abayobozi kandi bwihariye ku buryo bukomeye. Dukomereje ku ngingo ya kabiri ku kijyanye n'ubukungu butajegajega, Koreya ya ruguru ifite ubukungu bwashyizwe mu nganda, mu ngufu z'ubuhinzi, ariko buracyari hasi ugereranyije n'ibihugu byinshi byo muri Aziya. Amategeko agoye. Ku kijyanye n'amategeko agoye, hari amategeko akomeye agenga bene igihugu nko kurinda amakuru acukumbuye ku isi yose ndetse no kugenzura uburyo abantu baturuka ndetse banambuka imipaka. Ingingo ijyanye na Koreya ya ruguru ndetse n'iy'Amajyepfo, Koreya ya ruguru n'iy'Epfo zigira umwuka w'intambara n'amahoro, by'umwihariko nyuma ya jenoside y'Abanyakoreya yabaye mu 1953, aho ubusugire bw'igihugu bwagiye buba ikibazo. Hanyuma ku ngingo y'imyemerere, Koreya ya ruguru ikorana n'idini rya Kim Il-sung, aho Abanyakoreya bemera ko Kim Il-sung we na Kim Jong-un ari umuyobozi w'Imana ku isi. Abaturage bafite uburyo butandukanye bwo kubaho. Abaturage b'Abanyakoreya ya ruguru bakora akazi kenshi mu mirima no mu nganda, kandi bamwe bagorwa no kubona ibikoresho by'ibanze nk'amazi, ibiribwa ndetse n'ubuvuzi. Hanyuma ku bijyanye no kuburira abanyamakuru, mu gihugu hatemewe itangazamakuru ry'ubwigenge, ahubwo hakaba hakomeje uburyo bwo kugenzura ibyo abantu bavuga n'ibyo babona. Reka dukomeze turebere hamwe n'ibindi. Dukomeje tugahinura ku bijyanye n'amategeko ya Koreya ya ruguru, hari ibintu byinshi byihaniriye kandi bitoroshye mu Koreya y'Amajyaruguru. Amategeko akomeye ku baturage, aho Koreya ya ruguru ifite amategeko akaze cyane ku baturage bayo, gukora ibintu bitandukanye nk'ubugeni,
ifite inganda nyinshi cyane cyane mu byerekeranye n'ikoranabuhanga, imodoka n'inganda z'imyenda. Ubucuruzi bwambukiranya imipaka buremewe hano muri Koreya y'Epfo. Dukomereje ku mibereho, Koreya ya ruguru abenegihugu bafite ubuzima burimo igitutu gikomeye kubera amategeko agenga imico n'imyifatire. Benshi bafite ibibazo by'ubuzima bitewe n'ubukene n'ubushobozi buke bwo kubona ibikoresho by'ibanze nk'amazi meza n'ibiribwa. Naho Koreya y'Epfo imibereho y'abaturage ni myiza cyane. Abaturage bakunze kubona serivisi z'ubuzima n'umuriro n'uburezi bwiza ndetse n'umuriro w'ubucuruzi n'imirimo itandukanye itanga amahirwe menshi. Hanyuma si ibihugu byombi bivugwaho iki cyangwa se bigenda bite mu bijyanye no kubana n'ibindi bihugu bigenzi byabyo? Koreya ya ruguru ifite umubano mukeya n'ibihugu byinshi ku isi, cyane cyane ibihugu by'Uburayi na Amerika. Iri mu mibanire idahuje n'ibindi bihugu byo mu karere no mu gihe cyo gukomeza gahunda z'ibikorwa by'ubushobozi bw'umuriro wa kirimbuzi. Niho Koreya y'Epfo ikorana neza n'ibihugu byinshi ku isi, cyane cyane ibihugu by'Uburayi na Amerika. Iri mu muryango w'abanyamuryango wa ONU cyangwa se ONU, kandi ifitanye ubufatanye n'ibihugu byinshi mu rwego rw'ubukungu, umutekano ndetse n'ubucuruzi. Hanyuma si ibihugu byombi ku bijyanye n'intambara n'ibibazo by'umutekano birangwa mu imbere mu gihugu cyangwa se nyuma yacyo, ubwo turasanga iki? Koreya ya ruguru ifite ingabo zikomeye kandi ikora imyitozo yo kwitegura intambara gusa igihugu gikomeje kwifashisha imbaraga z'umutekano mu buryo bukomeye ku baturage. Naho Koreya y'Epfo nayo ifite ingabo zikomeye, ariko ifite ubufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'umutekano. Hari igihe amakimbirane hagati ya Koreya ya ruguru na Koreya y'Epfo yigaragaza, ariko hari n'amahoro n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu bihe bimwe na bimwe. Mu ncamake, Koreya ya ruguru na Koreya y'Epfo ni ibihugu bibiri byabayeho mu buryo butandukanye cyane, birangwa n'itandukaniro ryimbitse mu miyoborere, mu bukungu n'imibereho y'abaturage. Reka dukomeze turebera hamwe zimwe mu mpamvu 6 ziza ku isonga mu gutuma iyi Koreya y'Amajyaruguru ihora hasi mu bukungu. Impamvu ya mbere ituma iyi Koreya y'Amajyaruguru ihora hasi mu bukungu ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri Aziya ni imiyoborere ya dictatora. Koreya ya ruguru iyoborwa n'umuryango umwe w'abayobozi, aho ubutegetsi bugenzurwa cyane ibikorwa byose by'ubukungu n'imibereho. Uburyo bwa politiki bwa dictatora bukumira ubwisanzure bw'amasoko no kugabanya impinduka zishobora guteza imbere ubukungu. Ibi bituma kubaho gukumira ishoramari mpuzamahanga no kudindiza impinduka. Ni ukuvuga ngo imiyoborere y'iyi Koreya y'Amajyaruguru ikumira cyane ku bijyanye n'imihahirane ubundi ikunda kubaho hagati y'ibihugu ku bijyanye n'ibyinjira ndetse n'ibisohoka. Indi ngingo ituma iyi Koreya y'Amajyaruguru ubukungu bwayo buhora hasi ni amategeko akakaye. Amategeko agenga ubukungu bwa Koreya ya ruguru ni agahato. Leta ikurikirana cyane ibikorwa by'ubucuruzi, kugenzura neza abakorera mu nganda n'ubucuruzi bwose. Ibi bituma hari imbogamizi ku baturage cyangwa ku baturage bashaka gushora imari cyangwa gukorera mu bundi buryo butandukanye n'ubushake bwa leta. Hanyuma se indi mpamvu nanone ituma Koreya y'Amajyaruguru ubukungu bwayo buhora hasi ni ukudahabwa ubwisanzure mu bucuruzi. Ubucuruzi hagati ya Koreya ya ruguru n'ibindi bihugu, ubu buryo bwo gukumira amasoko mpuzamahanga ndetse n'ubufatanye bw'ibihugu ndetse n'ubufatanye bw'ubukungu. Koreya ya ruguru ifite amategeko akomeye yo kugenzura imyitwarire y'abaturage, harimo gukumira urujya n'uruza rw'ibicuruzwa cyangwa imari hagati y'ibihugu. Ni ukuvuga ngo muri iki gihugu cya Koreya ya ruguru ibyinjira
kubona ubucuruzi bw'ibyinjira n'ibisohoka ni ibintu bikomeye cyane. Dukomereje ku yindi ngingo ituma ubukungu bwa Koreya y'Amajyaruguru buhora hasi ni ibihano mpuzamahanga. Koreya ya Ruguru yashyizeho ingaruka zikomeye n'ibihano mpuzamahanga bitewe n'ibikorwa byayo by'ubushakashatsi bwa kirimbuzi n'ingufu z'intambara. Iyi Koreya y'Amajyaruguru ishize umushoramari ishyira amafaranga menshi bije y'igihugu mu bijyanye no gukora intwaro za kirimbuzi, kugira igisirikare gikomeye, yirengagiza kuzamura ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Ibi bihano byatumye ubukungu bwayo bugirwaho n'ibihombo bikomeye cyane mu bikorwa by'ubucuruzi mpuzamahanga. Ibyo bikaba byaragabanije amahirwe yo gukomeza gukura k'ubukungu. Ingingo ya nyuma ndetse nagiye kugeza ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, kwibutsa ko ari ingingo ya nyuma ku bijyanye n'impamvu zimbitse zishobora kuba zituma Koreya y'Amajyaruguru ubukungu bwayo buhora hasi. Ni ibibazo by'imibereho y'abaturage. Koreya ya Ruguru ifite abaturage benshi bagowe n'ubukene, ubucucike no kubura ibyo bakeneye nk'ibiribwa, imiti n'amazi meza. Ibi byangiza umusaruro w'ubukungu kandi bigatuma inganda za mbere mu gihugu zidatera imbere nk'uko bikwiriye. Muri rusange ubukungu bwa Koreya ya Ruguru buringaniye kuko habura ubwisanzure mu by'ubukungu, kwishyira hamwe n'ibihugu byo hanze no kugira imiyoborere idahwitse mu gushyigikira impinduka cyangwa gukomeza guhanga udushya. Ndagushimiye rero twabanye kuva iki kiganiro gitangiye kugeza kuri uyu musozo wacyo. Twareberaga hamwe muri bimwe mu bintu by'ingenzi bitangaje kuri Koreya y'Amajyaruguru, yaba mu butegetsi bwihariye, ubukungu butajegajega, amategeko agoye, Koreya ya Ruguru n'iy'Epfo, imyemerere, abaturage bafite uburyo butandukanye bwo kubaho ndetse n'uburyo bwo gukumira abanyamakuru. Mwibutsa, iyi ni KSF ikomeje kugutegurira ndetse ikakugezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Ntibagirwe kugenda udakoze subscribe ndetse na like kugira ngo ibindi biganiro tuzajya dukora umunsi ku munsi ujye ubibona mu ba mbere utagombye kujya gushakisha. Ndagushimiye wowe twabanye, tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.